Dicle helbest u azel porete Dorşina men dengeledir o kate Dicle helbest u azel porete Dorşina men dengeledir o kate Çiya gerşahe bırde Radyoyu dengi gelin Dengi tüy havvatya جناب دانشجویان رادیو دنگی گلدن باش گذرن هجری 25 آذار 2024 دوشنبه ل بروکسل ساعت 14 آمدگی ساعت 16 امن چه ویدیو پیشکش بکن دم آزادی را براپوی برگوتر نجام بینو چه که وی دقیقاً دست به وشنا خواب بکن لهرما گاباره کتن و درکتن جنوب هاتا قدخه کرن تکداری چای گاباره یه نابران آبنده شرنخ و نافچه باسا جاره کدن بریاره قدخه کرنه هاته داین والتیه بداخویانیه که راگهاند کو دنابره 26 آداره و 9 نیسانه ده جبو 15 روزان هرما اولکاریا تایبت آدم کی هاتیه راگهاندن به بریاره داویره جاره هفته بینه کو قدخه لهرما چای گاباره هاتیه راگهاندن ام دوباره بکن والتیا ترک بداخویانه که راگهاند کو دنابره 26 آداره و 9 نیسانه ده جبو 15 روزان وکی هرما اولکاریا تایبت آدم کی هاتیه راگهاندن هرما گاباره برگودان جبروی حقوق ساله د سالا سیمین آتجیدا مطلق ده دخویانی ده گل امرالی پرده و شاریه جربر عبدالله جلان عمر هایری کنر حامری یلدرم و اسی اکتاش این لگرتگاتی پافیا بولکاریا برند امرالی 25 آذار 2021 و تو آگاهی نایگرتن بروی حقوق سالی تکداری آگاهی نگرتن 3 سالان داخویانیا نویسکی و اشاند بروی دیار کرکو اف 3 سالن بتو اوی آگاهی ناگرن و دست نشان کرکو تبی همو سالیدان عدلی و اداری دستور نایداین کو هفدیتنک ورا کرن گوت روش آگاهی نگرتن مطلق به پیکانین دروی حقوق رد دومه و گروا امرال لپشت پرده نپنیتی تهشتن داخویانیا جالی بروی حقوق آسرنه و هاته بلاف کرن و های روش آگاهی نگرتنا مطلق یا هیی جبلی پیکانین کیفی به بریارین دارازه یند موضوعات ترکیه ده تو پالپش دوان تونه دیدوماندن جنا جزاین دیسیپلینه کو وکی سدمین قدخه کرنا سردانین مالباتان و بریارین کو پیشی لزیارتا پاریزران دگرن تن نشاندان بن پیکرنا قانونانه و جبو مقامین بریارداین سوجه هر وها مافی نویسین و راگهاندنا به تلفون جنای ناسین لبلی لگوری ریگزین ماندلا نپیکانه کو تکلیا به جهانی آدر وره به تمامی ورد برین دناوا هر شرط و مرجیده دوی راگهاندنا هری کم آگرتیان به جهان در وره به بوله کرن کریترین کمترین جی به جهناین و بریارین لسر بنگاه وان پیکارین آنجی جپاریزران را تینه و شارتن به وان پیکارین را گراوا امرار لپش پردیان نپنیتی تهشتن رای گشتی به تایبتی مالبات و پاریزرین وان لسر روشهی یا موکیلین مین 3 سال نگرتیگه گراوی بنا برتن گرتن ناهلن آگاهی که هری بچوک جی بگرن لسر مافی بنگهین موکیلین مین حقوقان نافخویی و نابنتوی دهاتنه اوله کرن به تایبتی لسر مافی تندرسی تو آگاهی لبردست منینه روش آگاهی نگرتنا مطلق کود دیروکه ده میناکاوینینه مدل اشکنجه که گرانه جبر سردانامه یا لکومیته مافی مروان آنتوین یکبوی یا جبوت تاولی داویل آگاهی نگرتنا مطلق وره آنین کو اف یک وکی رهنده وی رژیم اشکنجه تی بکارانین تو وکویا وی لگوری رزقنامه قانونی نینه و کمیته بریارا برگریه دابو کمیته دیرون 2022 آنده بانک لحکومت ترکیه کربو کو روش آگاهی نگرتنا مطلق یا سرلیدران بی بداوی کرن و بی کو آسنگیک هبه سرلیدر بکاربن پاریزرکی کو او هل بجیرنجی خوابگیننه پاریزران گود مهایلونا 2022 ده روش آگاهی نگرتنا مطلق به کورکرنی هاتیه بردوام کرن و سیپیتی سردانان گرتیگاه امرالیه کرلی تکداری وی سردانه راپور خواه هیجی اشکره نکریه
بداوی کرنا پرگلا تجید یا لبرز جلان تفرس کرن دید ریا جنوب آواکرنا دموکراسی ال ترکیه روشراتا ناوینده به بگاوه که مزن با آوه کی وکری تدیتن کو باندورا پولیتیکاین آگاهی نگرتنا مطلق یعنی لسبرز جلان تین سپاندن لهر قدا جیانی خوددنی شاندان به وسیله ام بانک مخاطبین پیوندی داردکن کو راستی بین زمان و به برپرسیارین خویم بنگهین رابن دیوارده ام جارک دند خوازن دیار بکن کو لگوری برپرسیاریا کو جالی پرنسیبین حقوق نفخویی و حقوق نامنتوی و تخواستن دوی همو مافین موکلین ما به تایبتی جی مافی هفدیتنا به پارێزەران را بێیەک و بێنە سینۆردارکردن دەمل دەست بێنە پێکانین ڕەوشە ئاگاهی نەگرتنا 3 ساڵان کوژ بۆ مە پارێزەران و پرانیا جواکێ بوویە سەدەما فکاران دوێ دەمل دەست وەرە بناویکردن. برگوتانیجا پشتی ریشا فاشیستین ترک آدوه باجاره بلچیکا ایرو لبروکسل لبر پارلمان اروپایی به پیشنگی که جه دکه داخویانیا گرسه داخویانیا چاپمنی هاته داین دما داخویانی دجی ریشه کردن هاته کرن آنها می آگاهی برفرهتر لودره جهوال دروش محمد دروش بپرسن اف داخویانی شوپاند هوال محمد دروش روش باش Ben başlar. Gerek spas eval Mehmet Deraş daxuyaniya çapemeniye ya kecideki liber Parlamento Avrupa çağa derbas bu çağa te gotun an halwe der raş çağa. Bale ya doy var eriş pekat bu erişan nizat perest pekat bu erişan nizat peresti ya liber çave polisan ya liber kamtariya polisan pekat bu sedama hesa kem mezin despeki jwanin kurd çunu holdun der ve der hesa qoyal diji polisan لدجی ایشان نجات پرست آنی زمان همان دمیجی خمساریا polisan شرمزار کرد بیک نتنی بچقا لطبای اروپایی بود صدام حیثا مزنا کردستانیان که دکه بانگ کردستانیان کرد گوت ورن در پارلمان اروپایی در پارلمان اروپایی ایرو داخلیات داین او ایشان نجات پرست هاتا شرمزار کن داد گوتن کو ایشان پلان کریال پیوی کنسولخانه ترک هیا تو خازن او اراده اكو دنوروز دركت هولي ودبن سيا ودبيلن دبوتن امين ميلن امي رينادن وما اراده اكو دنوروز دركت يا بيش امي مازن بكن او دفاز ازادي ريدال افويا دركت بيش امي مازن بكن بيشتي دافيان دما دافياني تركيا مزور درباسن ايش كرن جبر ويجي جوانان جي برسز دان وي İşte yani خلاص خوزی خیلی جوانان خلاص نبود برب مالبکی مشیان و ناجی ام پارکا لوپول مالبکی نه لبیداری هجی دوام که و مرد کلا بجا کو دنابر پلیس و خودپیشاندران بجی مرد کلا بجا کو شر و پرچون جهیه. یعنی خودپیشاندان کرد نه حالا داری خودپیشاندان دکن؟ بر او پارکا با مدت مالبکی او جیکو بریا سن سالان یداری انشاء داش فکر تو اساس سازگر وی بزرگ داری جو حاتم بیرانی یعنی دمک بیرانی ده انشاء الله اندر کردن او جی بالکشه کردستانی وی داری حس دفترین زمان بگن کو دی چاوی خواهد وان اریکشن نجات طرف نزن تولرانس نکن هر کوم تولرانس کن او اریک زدید باشه اف هی دمک یعنی هی وگر سر داخویانی به رنگی بداوی بو یعنی رادارین کرد برپرسنس رخصنین کرد لو داری هفدیتنین وافران هنه گلو سر دانش بو پارلمانتوی فران هنه یعنی هم وقت فدراسیون کوملین کردین بلژیکا هم که دکه خبرت خود دومینه وان گفتم وی داخویانی لوی داوی بکن لبلی فکرشون هم یا لنبری وان ایرش نجات سرس و دومه هم به آسا یکی اروپایی هم جی به آسا حکمت بلژیکایی و حکمت اروپایی وزنوی هودان خود بدومینه. باشه. اول درش وکیدن گلو قد کساتی گرتن بنچاف کرنج وان فاشیستین ترک آگاهیات هیا و روشا بریندارنجی. یعنی خود شک بالکشی او یعنی اوقات ریش پیکات اوقات کساتن به کشتن روبمان لی روشا که بزرگ جی ام دنیا کو یعنی تنی کچک هاتیه گرتن یعنی او جی او اساس پلان پرش الهبری
Kurdan rahat haber çaban. Yani dido jwan gran şeşkes brindar buna o tabii veji tenik kırtına keseki avcı yani heneki hevkariya rahat haber çaban. Başa roşa brindarın da agayı hene. Dido jwan gran roşa do brindaran granın nakaşkane ne? Evet ku tabii em dizan yani dizanı ku galakasi ne çün nakaşkaneyan mal tedavi bun yani ne çün nakaşkaneyan şey ama bu kaçkan zaman dido jwana tanabita erişe destekir. Beni. Yani dido jwan rafşavan grana Beni. o çarkası zeka ya qasi kan zaman yen kaçı yani. Beni. Başa gerek spas. Başa gerek spas. Tamam. Başadan başka gerek spas. Mergudan heja do pişti pirozbahiya Nevroze ya bajar Löwen ye Belçika malbata Kurd ya ku ji Nevroze vedgeriya tevi malbatên xwe tevi endamên din malbatê xwe çû serdana malbata xwe bav û dayika xwe yê li bajarê Hösn Zolderê dema ku çûn li vê derê rastî êrişa komeke Tirk ya faşîst hatin ku bi tekbîran hatin riya wan girtin û êrişî wan kirin gelek zirara maddî dan wan hewldan xaniyê wan bidin beragir lê welatparêzên Kurd gihan ser bûyerê û pê jî bangî polîsan kirin ew li wê derê bi vê awayî ew bûyera şewtandinê hate asten kirin şewtandina malbata Kurd ji malê derxistin polîsên Belçika û ew birin ciyên bi ewle anhal derbar wê de îro li Berparlamena Ewropayê bi banga KCDK'yê daxuyaniya çapemenî hate dayîn ev êrişa nijadperest ku wekî organîzekirî hate binav kirin û hate şermezar kirin wekî heval Mehmed Rewşî ragihand piştî daxuyaniyê dîsa hin êrişên hin çend faşîstên Tirk û duêrê derbasîn êrîş kirin di peyre piştî wê ciwanên Kurd jî bersiv dane û ev rageşî hê jî berdewam dike. Nöbet adaletê de balkişan ser azadiya Reber Abdullah Öcalan nöbet adaletê de ku li wan û Amedê dewam dike daxwaza azadiya fîzîkî Reber Öcalan ku agahî jinayê wergirtin hate kirin li Wanê de çarçova kampanya ji Abdullah Öcalan ra azadî ji pirsgirêka Kudre çareseriya siyasî ji aliyê xizmên girtiyan ve di pêşengiya komeleya piştevaniya bi xizmên girtiyan Tuayder nöbet adaletê ku hatiye destpêkirin di roja sed û nehan de ye. Çalakiya li avahiya Partiya Herêmên Demokratîk hatiye destpêkirin ji aliyê rêxistina Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan dem Partiya Navçe Artemetê namzetên hevşaredarî yên Navçe Artemetê Rabia Başa Koç û Cemîl Komî tevgera jinên azad TCA Meclîsa Dayikên Aştiyê û gelek kesên ve hate ziyaret kirin di Serdanê de duruşmên bi jî berxwedana zindanan jin jiyan azadî bê serok jiyan nabe hatin bers kirin. Çalakî hate destpêkirin îro jî bi stran û duruşman dewam kir li Amedê jî nobet îro di roja sed û dozdan de ye. Ji nöbet adaletê ku di pêşengiya komeleya piştevaniya bi malbatên girtî hukûmxwaran Tuayderê re bi duruşma ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kudre çareseriya siyasiyatê destpêkirin di roja sed û dozdan de bi beşdarî û serdanên welatiyên din ên derve dewam dike. Lagirî di mîtînga finalê ya Newrozê de bi 10,000 kes li hev civiyan Partiya Wekevî Demokrasiya Gelan dem Partiya Agirî li qada 4 yolên Newroza Agirî ya mezin û mîtînga finalê li dar dixe. Di saetên serê de bi 10,000 kes ji du baskan bi meşekê li qadê kom bûn ciwanên bi vê xistina meşalayên ketin qadê dîmenên rengîn derxistin holê welatiyên ku bi cilên xwe yên netewî yên Kurdistanî hatin qadê hertim duruşmên bi jî Serokapo PKK gel li vir e bers kirin. Endamên Meclîsa Ciwananiya Dem Partî ji pankarta êdî wê hêza tu kesî têr neke ku ziman û çanda me tune bi hesibîne vekirin. Qada 4 euro di demeke Kurdê tijî bû û girseya gel li ber stranan govend gerand. Namzetê Dem Partî hevşaredariya Agirî Mehmet Akuş li vê derê axivî got kes nema ku me bi destê wan negirt em neçûn serdana mala wan me projeyên xwe yên çareseriyê bi her kesî re parve kirin
Projeyên me ne projeyên xeyalî ne, projeyên pêkanînê ne. Namzeta Dem Partiya Şaradariya Agirî Hezal Araşî piştiraxivî got Siwiyekî Adarê em ê tevî zarokên xwe, ciwanên xwe hilbijartineke krîtîk pêk bînin ji bo dawî li xizanî nelrêtî û çopa AKP ya li Agirî bînin em ê tev li hilbijartinê bibin. Di pîrozbahiyê de parlamentera Dem Partiya Agirî Necdet Emîr jî peyama Rêber Abdullah Öcalan ya sala 2013 ya ji bo Newrozê xwend. Piştira parlamenterê Agirî Sirî Sakik axivî got Agirê Newrozê li dijî zilmê û dihaqan hatiye pêxistin 5 roj şûn de em biçin ser sindoqan û dengê xwe bi kar bînin di hilbijartinên 2014 de dengê me dizîn em ê dîsa biçin ser sindoqan û bersiva wan vê carê bidin. Di dawî de hevserokê giştê Dem Partî Tuncer Bakirhan axivî bi rihê semayûcê Newroza hemû gelan pîroz kir. Bakirhan got em ê dîsa Agirî bi dest bixin. Hevalên me yên girtî û surgunê çavên wan li Agirî em ê Siwiyekê Adarê mizgîniyeke mezin bidin wan em Newroza hemû hevalên xwe yên girtî jî pîroz dikin. Newroz li dijî dihaqan berxwedana kawayan e. Newroz bi sê kibrîtên bi mazûm dogan hatiye pêxistin. Li bajarên Kurdistanê û metropolên hemû wekî Agirî bi coş û kelecan bû û bi girseyî bû. Siwiyekê Adarê jî gelê Agirî ji bo nivîsandina destanê amade ye. Gelê Agirî ji me re xwedî derketin û berxwedanê di her hilbijartinê de daye nîşandan. Em ê AKP bikin partiya tabelayê wê gelê me hesabê ji van talankeran bipirse. Piştî hunermend Mizgîn Turan û Azad Bedran bi stranên xwe derketin ser dikê bername bi govendê bidayî bû. Belêgudanêja di nûçeyên me yên hilbijartinê di dawî de mêbora parve bikin di nav hilbijêrên bi tevgerên veguhêstin Akdenîzê de sê rojnamegerên bi pere jî derketin. Rêxistina Dem Partiya Mêrsînê tespît kir ku di nava hilbijêrên ku berî hilbijartina Siwiyekê Adarê namzetê Şaradariya Akdenîzê AKP'yê Mustafa Gültak veguhestine sê rojnamegerên bi pereyan nûçeyan çê dikin hene. Hevserokên bajêr Bedriye Kuş û Reşat Aşat û Parlamenter Ali Bozan li ser mijarê tevli civîna çapemeniya li Dem Partî bûn. Reşat Aşan axivî diyar kir ku tîmên çapemeniyê yên bi sponsor ên namzetê AKP'yê Gültak jî wekî wî hilbijêrên xeyalî ne. Got sê rojnamegerên hilbijêrên wekî wî xeyalî di nav lîsteya wan de hene. Ev rojnameger li şûna ku ranta ku şaredariyê kiriye derxînin holê bi zimanekî cihêkar talana wan vedişêrin. Parlamenter Dem Partî Ali Bozan jî diyar kir ku kesên wekî Mehmet Selvî, Reşîd Doğan û Yasemin Tokçu dibêjin em rojnamevanin berî hilbijartinê navnîşanên xwe anîne navçeya Akdenîzê. Bozan destnîşan kir ku di rapora venêrîna gerînendetiya weşan û çapemeniya 2023 de 26 milyon lîre hatiye xerckirin. û got endamên Meclîsa Şaredariyê di dema venêrînê de ji gerînendetiya eleqedar ewraq xwestine. Lê bersiva bi hinceta kêmkariya xebatkaran dane nîşandan ku 26 milyon lîre ji xebatên çapemeniyê re hatiye xerckirin û bi tu awayî ewraq neketine destê wan. Di heman rapora venêrînê de ji bo saetekê 540,000 lîre dane televizyoneke neteweyî. Ji 26 milyon lîreyê ku heqê gelê Akdenîzê ye çi qas li van her sê rojnamegeran hatine xerckirin hate pirsîn. Ji ber ku em dizanin di 5 salan de li Şaredariya Akdenîzê çi kirine îro dema ku nûçeyên bi sponsor amade dikin em dizanin çavkaniya van nûçeyan jî kîjanin. Bozan di hema demê de bank li Cemiyeta Rojnamegeran ya Mêrsînê kir û got ev her sê rojnamegerên ku di dema hilbijartinê de bi awayekî ne li rê navnîşanên xwe guhertine endamên we ne yan na. Yek ji wan bi 19 kesan re yê duduyan bi 30 kesan re di heman navnîşanê de tên xuya kirin û ji wan re dibêjin em rojnamegerin. Hûn ê dest bi lêpirsînekê bikin yan na. Weke Dem Partî di sibiha yekê Nîsanê de dema ku me Şaredariya Akdenîzê bi dest xist karêmeyê ewil wê bibe ew ku ji 26 milyon lîreyî çi qas li van her sê rojnamegerên randxwir hatiye xerckirin ji raya giştî re em ê eşkere bikin em li vir vê sozê didin.
لسلطان چیفتی جی وکرنا ستاندا دم پارتی هاتا آستان کرن پارتی وکوی دموکراسی گلان لقادا سلطان چیفتی استانبوله بینجا تا کو دستور والیتی نینه جالی پارتی زافر و پلیسان و هاتا آستان کرن کو ستاندی وکن لقادا کو پارتی زافر ستاندی وکر بو بگوتنا لجیه کو ام لینه هون نکارن ستاندی وکن هودان جدن پارتی ایان رب بناستان جبروانی قشان پلیسان مداخله کر پلیسان جی بینجا تا کو دستور والیتی تونه دستور ندا دم پارتی استاندی وکم منوشه ساعت 14 پیشکش کرند خوشی دبینید دوشان رادیو دنگ گلده گوهرتنین گرینگ دنگ گل جیه نیسان 2024 و پیوه لسر پیل نوشانی دکه پیل نوهانه به ساعت آمده ساعت جهفتان حتی 13 لسر پیلا کرد 11510 کیلوهرتز